abateguye ni bande? Tuje gupinga umuntu uri guterura kino cyuma. What? Yuri kware telefone yundi. Uramenye babye. Jina la Yesu mundebe. Byo kurwana reka tubireka. Pinga dukora ibintu binyuze mu mucyo. Telefone yanje ngiye nawe sani yabo hano. Nubwo yamenetse. Yawe irashaje. Jesus Christ. Kwanza. Yesu! Shua. Urumva urukiko ruri kuvamo? Uri kubigamo. Funka! Uri gusura. Buretse bigiye kuza nacyumvishe. Yesu! Amabyi. Cyane imisuzi. Mbwira. Oh shit! Evanzi terure bana. Jesus Christ of Nazareth. Kwa jina la Yesu mundebe. Ega sari kujya he? What? Sanga nawe agiye kuza tukakasha. Icyuma kirimo imbiro. Yishyiraho niyanjye sha. Kati. Look at you. Salama. Imeze bitabase. Imeze mutese wabo. Dayija. Inyi kiranye tibure. Shiraho. Imeze bitese. Uretse garafra ngiye kumugera ino telefone. Mwashese. Nanjye chetese. Mbese wangu mwashese guterura iki kintu ko ndeba mwayagaye. Yesu! Yameneye telefone ngizire hari. Eko noneho na simukadi utari buzibona. Yesu! Dayija. Umuntu uri buterura. Nawe zana telefone yawe. Okay, nayisizeho. Wayisizeho? Oya, buretse. Reba no telefone muri amazirano. Hano hariho akajana kuri mabo, akajana igiceri cy'ijana. Ubi. Harimo simukadi na memory. Jesus is Lord. Nanjye ngiriya simukadi nubwo nanjye sinzakwa. Ariko man, umugabo si ubutumbi wa urubavu rw'ihene. Waretse ubundi tukakajyana ku ibagiro tukagira reka turebe ukuntu tugiye kubyirukana. Yabariye rero. Itonde. Umva. Mukama, sibira ikiwo cy'ingurube hano mbonye amafaranga. Oya nayo yandi ndayakwishyura. Nibagiwe ngo ari kuri kiho mayoneze wanana yimba we n'ibindi urabi. Urenge umubwirira ashyiraho ibiro bitanu by'akabenzi. Umuntu ihene yashize gashyibutse ntabwo yashize ashyiraho ingurube.
Kiraho mwana haramu. Mwana haramu. Buriya rero uvuga batarabona ngiye kubarya abahungu bawe. Twaranzabaho. Twaranzabaho. Akira rinete. Uyu mu. Masha, twayaboneye ubu. Ave wabo. Reka nze nkatimbe mwana. Imwete kurusha ibiro. Ariko sha. Mwana. Mubona abantu. Akora afite ibiro bingana n'isagisi yambaye. Mwana. Umva cyane ndakugurira akabyeri sha. Ahubwo uze ndakuvumbya kungurura. Funke! Kuri bihari humbijana ndamugurira urubiti ya senkani. You what? Nemere kuba nazi umuntu akazintwaza nkazitanga mu rugo. Wose wayebye. hari igihe kigera mu buzima aho uba ukeneye gukura abakobwa mu buzima bwawe nk'ikintu cy'ibanze cyangwa se cy'ingenzi cyihutirwa ugatangira kwiyitaho ubwawe. Abakobwa uzaba ubajyamo nyuma waramaze kuba umuntu w'umugabo wanyawe ufite amafaranga ye uhamye. Kwa jina la Yesu mundebe. Bande ndakubaza. Oh my God. Nubwo iki cyuma kitunaniye kugiterura, Tunanira kukigukubita. Mbega kazi. Kino gitwereka nkubwire. Ntago ukora rindi gukina nubwo nagiterura gasweze. gaswere ngiye cyumva none ahantu nageze ndagiterura, numva imisuzi iratakaye. No muskara yagiteruye. Nuko none wumva nuko nisanze nambaye papa, ubundi to byari bya. Oya ariko rero mureke mbabwize ukuri. Nanjye nyine ndakabyimbye nk'umuntu ushaka kubara. None ndazamura kiramaka iryo ngo nkira hangaha. None gutereka hasi. Ndamanuye ngezemo hano akagongo numva wapigira hano umucisi no muskara yageze ngagiye gutanjijisha manukiramo gutya nk'umwana uri kuri bicange na hano hamwe numvisha utuntu dutaregurika ngira ngo wenda nta magufwa kumbe ni iyi miti